କିଛି ଦେଖା ହେଉନଥିଲା। ରାନୀଙ୍କର ସାନ ଝିଅଙ୍କର ଆସିଛନ୍ତି ପାଣି ପାଇଁ। ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ସ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ସଟା ମାନେ ଏତେ ଖାସ୍ ହେବ ମାନେ କେତେ ଖାସ୍ ହେବ ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ମାନେ ହେଲା ମେମୋରିଜ୍ ଗୋଟେ ହେଲା, ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ତ ନୁହଁ ବଟ୍ ହେଲା ମେମୋରି ପୁରା ରହିବ ଏଇଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି ୟାର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ମୋ ସହିତ ଭଲ ହେଉଛି ନା ଖରାପ ହେଉଛି ସବୁ ଦେଖିବା। ମେନ୍ ଟପିକ୍ ହେଲା କି ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଛି ରାନୀଙ୍କ ଘରକୁ, ରାନୀଙ୍କୁ ନେଇକି ହେଲା, ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାନେ ପୁରା ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ତ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ସେଠି, କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ବି ମାନେ ହେଲା ଗାଁର ମାନେ ପରିବେଶଟା କେମିତି, ସେମାନଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ହେଲା ବିହେଭିଅର୍ କେମିତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କେମିତି, ସେଇଟା ବି ଦେଖେଇବି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଏରିଆର ମାନେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଫେମସ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଥିବ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଓକେ, ମାନେ ଥରେ କରି ସବୁ ଦେଖେଇବି। ତ ବାସ୍ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଓକେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଠି ଆମ ଘରୁ ଆମେ ବାହାରିକି ଆସିଲୁ, ତ ବହୁତ ସାରା ବଡ଼ ବୋଉମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଲଗାଇଥିଲେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ଲାଗେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ହେଲା, ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଏଇଟା। ବାସ୍ ରାନୀ ଆଜି ଆସିଛି। ଯାଗେଶ୍ୱରୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା। ମାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସୋ ଫାଇନାଲି ଆମେ ରାନୀଙ୍କର ମୋର ବସିଛୁ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ଗଲେ ସେଠି ମାନେ କ'ଣ କେମିତି କରିବା, ଚିନ୍ମୟ ବସିଛି ହେଲା। ମାନେ ସେ ଆମ ଘରଠି ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ମାନେ ହେଲେ ଗାଲି ମାଲି କରିଛି ତାକୁ। ତ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଘରଠି ଗଲେ ସେ ମୋତେ କ'ଣ କରୁଛି, ଗାଲି କରୁଛି ନା ମୋତେ ମାନୁଛି। ଓକେ, ରାସ୍ତା ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖିଲେ କୋଉପଟେ ଯାଉଛୁ ଆମେ। डक्का खान जोड़ेगा। अच्छा देख वही वो साड़ी ତମେ ଖାଇବ? बाबा देखे देखे भाई
ଲେଖା କପିଳାସ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବା ଏଇଟା ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଇଛୁ କାହିଁକିନା ହେଲେ ରାନୀ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ଜଷ୍ଟ କପିଳାସ ଜଙ୍ଗଲ। ଫୁଲ୍ ରୁଟ୍ର ଭିଉଟା ଦେଖାଉଛି ମାନେ ଏପଟେ ହାତୀ ବାହାରନ୍ତି ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ହାତୀ ମାନେ ହରିଣ ଫରିଣ ବାହାରନ୍ତି ଦେଖାଉଛି ହେଲା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବାହାରନ୍ତି ଏପଟେ ତମେ ଦେଖାଉଛି। सिल्वर एट ना रानी घर पछु कर दो गाड़ी फाड़ी आसीओ ना कार लागे ए भीतर एटा पछु कर दो ए भीतर ने के हम घर इधर पुरे दो भीतर को एटा टिके साइड रे से रानी घर पहुंच से रानी देखो 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 एड़ा सुन दे एड़ा तम घर जास तो देखो एले रानी एटा घर एटा हम रूम रे दैछंती एला रेस्ट करे हमें हला तो मैंने आसी पूरा मुंडे फुंडे मारिकी पूरा धुआं करिकी मतलब खाली मुंडे फुंडे मारी समय पड़ेगा मैंने मिनिमम 30 मिनट खंडे है खाली मुंडिया मारी मारी समय है तो पुणी काली सकाल उठे पुणी मुंडिया मारे अच्छे ओके तो चलतु आउ कौन आज मैंने आज रात मतलब केमती कौन घटुची सब मिसेक काली सकाଳେ वीडियो पोस्ट करी आप देखिए ओके तापर मुझे जितनी दिन रही सबुदिन मतलब डेली ब्लॉग स्टार्ट हो ओके डेली ब्लॉग सब अपलोड हम तो बस अपेक्षा करूँ चैनल को विजिट करूँ सब सकाल 8 विजिट करेंगे तो निश्चिंत वीडियो पड़ी था ओके तो ये चलते किसी नुआ देखो सान झीर आसती पानी ये घर पाखे पानी मिले भल पानी पानी कौटे आनल सान झील मोर रात मत उठे नहीं पानी आने पानी नहीं आसिलु भय लगे बोली कहले रानी तो अभी घर को आसिल रानी पूरा रोसे व्यस्त रोसे कर रानी आम कि देखा नाला रानू दे कौन कर रानू महाराणी आज आइटम कौन हम कि गेस कर तो कह प्लीज कमेंट राति अधे जाना बढ़िया आइडिया ना चिकेन एक्चुअली चूल्ही रे रोसे कले माने अलग टेस्ट हम तो से आनिके चूल्ही रे रोसे कर समझ गैस अधा गलु अरे कलर आसो केमती तुम घोड़े रखले कलर आसो फाइनाली आम खाଇବା सर रानी दिन रोसे करते पूरा टेस्टी था ना निद लानी तो जाऊँ शोबू शोबू तो पुणी मैंने नेक्स्ट मैंने नेक्स्ट डे मैंने काली भी कौन करुँची पूरा डेली ब्लॉग देवी पूरा सकाल 6टार राति मैंने 10टा पर्यंत है पूरा फुल ब्लॉग देवी आम कौटे जाऊँ कौन करुचु रानी मैंने गाँटा केमितिका है मैंने एठे मोर दिन केमी कटुचे तो सब मैंने देखेबी मैंने ब्लॉग रे तो आम सब तो ब्लॉग वाच करूँ तो देखो कौन इंटरेस्टिंग जिन अच्छे ना कौन कह तुम कौन तुम गाँव
ओके ठीक है, लव यू ऑल, टेक केयर, जय जगन्नाथ, बाय।